tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda. Reka nizere yuko mumeze neza cyane, mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nizera yuko mumeze neza cyane kuri uyu wa mbere tariki 22 Mata umwaka wa 2024. Ndabasuhuje, nitwa Alpha Nibigira. Reka nizere yuko mumeze neza bari hirya no hino mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, n'abari hanze y'u Rwanda yabaho rutererwa inkingi ndetse n'ibwota amasimbi. Mwese mbifurije gukomeza kugubwa neza cyane. Itangazo: Mukeshimana Alice ararangisha moto yabuze mu urukerera rwo ku cyumweru tariki 21 Mata 2024. Iyi moto ikaba yaburiye mu mudugudu wa Kivumu mu kagari ka Rwiri mu murenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo. Akaba rero ari moto ifite plaque RD 548N. Ikaba rero ifite carte jaune yanditse kuri Hategekimana Florien. Waba rero yabonye iyi moto yabuze mu rukerera rwo ku munsi wo ku cyumweru mu masaha ya saa 8 z'igicuku, Uwayibona yayigeza ku buyobozi bumwegereye cyangwa se agahamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0786184454 agahabwa ibihembo bishimishije. Mukeshimana Alice niwe watanze iri tangazo.